majina ninaitwa Mama Elizabeth Itungu. Niko mama wa bibi wa mume mmoja na mama wa watoto 7, na ninamtumikia Mungu hapa kwa neema ya Mungu tu, ndio maana niko namtumikia mahali hapa. Na hii chuma yote tulikuwa na teme yetu yenye ilikuwa kusema ongea maneno mazuri. Na wakati tuliingia kwa ile teme, tulikuwa tunatayarisha siku ya leo, siku ya Pasaka. Tuangalie chuko vitu kidogo kidogo enye tunasahawaka na njo inakuwaka blokaje maisha yetu. Tukaenda ona namna gani ulimi ni kiungo kidogo kia mwili, lakini wanatuambia ni mshale moyo enye naweza washa pori nzima na inaleta fusho, inaleta trouble, na ile ulimi inaweza kubariki. Na tukaenda kuona namna gani Yesu Kristo alikuwa anaambia wakati alikuwa na Golgotha, alikuwa anaambia watu neno yake yalikuwa natamka na kusema tu, Baba uwasamehe hawajui wanaotenda. Wewe katika shida, katika magumu, katika hali nguvu unapitia kwa maisha, komplikasio ya maisha, kisi banza na kukamata huko, unashikamata namna gani mbele ya wale watu? Yesu apende mkinywa yetu kwa unatoka maneno mabaya. Juu kwenye kuko maneno mazuri na maneno mabaya nayo yako pale pembeni. Tukaendelea kuona namna gani maneno iko na nguvu. Watoto ya Israeli sasa walikuwa natoka Misri. Wakati wapelelezi walienda Yeriko, bakafika kule bakaleta habari. Bantu 10 bonde wakasimama. Bakasema sheni ulikuwa mapanzi mbele yako. Hatuna hata nguvu, hatuna hata tuna shida yaka. Hatuna nguvu ya kupigana na wale bantu. Na kwa ile ikaanza sasa watoto ya Israeli wanaingia ndani boga. Bakasimamia Musa, bakainuka, bakapenda baanze kutia nyuma. Lakini bawili Yoshua na Kalebu bakawapatia neno la faraja. Tuko tunayua maneno gani tutasema. Hautasema Yesu Kristo atafufuka mu maisha yako na auyue kutawala ulimi wako. Hauyue nini uko nasema, nini uko naongea. Tukaenda ona mkitabu yetu Yakobo wanatuambia ya kwamba kusudi ukue mtu mkamilifu, ukue mtu mwenye unajua kutawala maneno yako. Na tukaingia mkitabu ya Yakobo, tukaenda ona namna gani Yakobo nani Yubu Mungu akumutapaka sasa alikuwa tajiri, akumutapaka alikuwa Mkristo, hakumutapiaka sadaka na alikuwa nazitoa. Mungu akasema Yubu ni mtu mkamilifu. Maandiko lituambia Yakobo 3:2 lituambia mtu mwenye anajua kutawala maneno yakasema ni mtu mkamilifu na iko na uwezo ya kutawala mwili wake wote mzima. Tukaenda ona kisi Ayubu alitawala mwili wote mzima. Bibi yake alimshawishi, lakini akamwambia bibi yake, kama tunapanda mabaya kwa Mungu na mema na mabaya ndio tunaweza ifuata, na Mungu anabakia kwa Mungu. Hata abebe vyote, bila ngana niachia pumuzi, nitamusifu, nitamuimbia. Tukaenda wa marafiki ya Ayubu bakakuya kumuonesha, bakamuonesha kama wewe Ayubu mapigo nyoko napata, muomba Mungu hawezi pata mapigo. Unapasha kuwa uko na dhambi, unapasha kuwa uko na makosa, unapasha kuwa unajidanganya uko Mkristo na uko Mkristo, ndio maana hizi shida zinakupata. Lakini majibu yote ya Ayubu ilikuwa pale, mpaka Ayubu akamwambia ya kwamba ijapokuwa shida na magumu, mimi najua mkombozi wangu anasimamaka wa mwisho. Amen. Na tukaendelea na ile somo yetu, tukaendelea kuona namna gani tunaweza kujikamata wakati uko mshamaa.
kwenu kunyumba kwenye naishi, kwako kwenye naishi, unajikamataka je mbele ya watu wengine? Kwenye uko natumika na wengine, hali yako iko namna gani? Kwenye uko na wengine mkanisa, hali yako iko namna gani? Inanoma tukontrole maisha yetu kusudi Yesu Kristo afufuke ndani ya maisha yetu. Yesu Kristo hakutaendelea na ile hali, akaona hakutaendelea na ile hali, tukaendelea na ile hali. Kuko mtu mwenye hana na kuku, hana na njiwa, manake wewe hautalombaka msamaha. Hauna na makuta ya kuuza na kuku, hauna makuta ya kuuza na mbuzi, manake wewe hautasamewanga. Ye Mungu akaona kusudi ulimwengu uokolewe, akatutumia mwana wake Yesu Kristo. Na wakati alituma mwana wake Yesu Kristo, maandiko yanatuambia ya kwamba akaishi, akagomala, akapasha habari njema, na mwisho ikafikia siku yake ya kutukomboa. Na wakati siku ya ukombozi ilipofika, Yesu Kristo alikuwa na penye alikuwa napo pamoja, alikuwa na watu wenye alikuwa naongea napo pamoja, iko natembea nako, iko na baambia niko natumika kazi ya Mungu, lakini kuko siku ndatiliwa mu mikono ya wanyang'anyi, na wakati ndatiliwa kisha siku 3 nitafufuka, na nikisha fufuka siku 3 njoo dunia itakuwa imepata ukombozi. Kila wowote mwenye atakuwa ananiamini kuwa Bwana na Mwokozi, hiyo damu yenye ile siku itafanya nini? Itamuokoa. Na kwa hiyo njoo maana tunasoma kitabu yetu ya Luka. Mkitabu ya Luka tunaenda ona watu wenye walilamkia kaburi, wenye walilamkia kaburi. Wakati walilamkia usubuhi, bakakutana kaburi iko wazi na Bwana haipo tena ndani. Na wakati walikutana Bwana haiko ndani, bakafasaika, bakababaika, bakaanza kuuliza nani ndio alipoimba? Balikutosha au? Mwanadamu ni mtu wa kusahau. Mwanadamu ni mtu mwenye mungake. Mwanadamu kama ni bibaya hasa kwangu, mimi unaweza mtendea mema hata kuoga. Bakasahabu kama Yesu alimwambia kama atafufuka siku ya 3. Na ililoma tena malaika ndio atoke mbinguni apie kuambia watu huko mnafanya nini hapa. Mkumbuke maneno alisemana tangia mbali na kule Galilea, kama leo ni siku 3 tayari amefufuka. Tayari amefufuka. Mwende kupasha na ndugu yenu, mumwambie tayari amefufuka. Kaburi iko wazi. Wokovu mumeipata. Wanadamu mumekombolewa. Na wakati walipata hii habari, wakaenda mbio, wakaenda pasha watu. Lakini nilipenda hao wamama, japokuwa walienda pasha watu, bangapenda bakakie tu pale wajue nini itafanyika. Wenzangu watume mwengine bangaichungulia, bangaona ni kweli Bwana haiko, vitambala yuko pale vinakuchiwa, bangarutia tena mbio. Lakini wale wamama wakawakia pale. Alama ya uvumilivu, alama ya kushuka, alama ya kunyenyekea ikaanza sasa. Yesu yeye peke anaonekania wale mama. Hali gani itaacha Yesu anakuchorokea mu maisha? Unaweza omba sana, kama neno la Mungu halina nafasi ndani yako, utabakia tu ule. Unaombaka sana, hakuna mabadiliko, na utabakia tu ule. Mbona iwa kuhubiri haiko mubaya. Ile neno yoko na ubiri pekine, sawa na wewe na kuna shughuli yangu inapataka nafasi ndani yako. Wana sana sianga na ubiri ya wengine inapataka nafasi ndani yako. Kama uweze kuvumilia, hakuna jinsi tunaweza ona ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Tutasoma kitabu yetu ya Yohane kenda makumi na mbili. Yesu alipitia jumeo tuitwe Bakristo. Alipo njia ya mwepesi kuitwa Mkristo. Kuitwa Mkristo ni kukataliwa. Kuitwa Mkristo ni kupigwa vita. Kuitwa Mkristo ni kusamishiwa. Tunasikia kisi mtoto alishuhudia hapo. Delisi. Wakati wanaona matendo ya ule Mungu, ndio wanaitika Mungu wa mahali hapa. Lakini abangeona matendo ya ule Mungu, bangemwambia uko unafanya nini kule? Tunaona njia ya kwenda Golgotha ni njia ya mateso. Njia ya kufuata Yesu ni njia ya mateso. Yesu yeye pekee walimkatalaka na alikuwa anawatendea mema. Alikuwa anawaponeshea watu. Alikuwa anafundisha magonjwa. Alikuwa anafungua wanafungwa na mapepo. Tuko na watoto walevi mwa jamaa. Mtu analewana, unajiuliza ni mtu atakufuata kesho. Lakini uko pale, uko pastor, uko Mkristo, unashinda kwa kumfanya nini? Lakini Yesu alikuwa anakutana na mabakili na mafungula. Anakutana na mwenye na mapepo na mfungula. Anakutana na mwenye iko na problemu sana msumbua miaka 38. Anakufungula. Lakini unaikana sasa uko nasoma maandiko, unajiuliza kwa hii mema yote alifanyia ni juu ya nini? Ni kwa sababu neno lilisemeka tangia zamani. Zamani si walitoa Isaka, si wakafuta chinda Isaka kumulima wa Moria. Mungu akamwambia Abrahamu, na kupitia wewe mataifa yote watanijua mimi Mungu. Wote wataniabudu mimi Mungu. Njia sasa ya shema taifa. Shime ndio tulikuwa tunakumbuka kigetoshaka wapi? Sasa hivi tunaabudu maliango mezetu. Kama sasa hivi wanaabudu bibilijiti yetu. Sasa hivi kama tunaabudu kuima, tu kila kabila na kila kuga nyumbani mshashitengelezea miungu yaika kufanyisia kitu. Tulikuwa tulishashitengelezea miungu ya kutuua. Na tunajua kuitolea sadaka. Tuko hapa na Nyiragongo msudi kulifanya ni kukamata fia jershe baada kutupa ndani. Ona masakrifisi ya miungu ndio tulikuwa tunatumikia. Haina huruma. Lakini tumempata Yesu Kristo. Yeye anatuambia tubadilike tu. Tusikuwa na maisha ya kumsulubisha. Tusikuwa na kuwa na roho ya kumrudisha kumsalaba. Alishuka na alishafufuka. Acha ile fufuka. Ile ustume onekane matendo yako. Ishuhudie kama huyu Yesu mwenye alifufukaka. Tufasika ufufuko, hakuna wokovu. Amen. Mungu gani naamini? Mimi najianza wako. Shia ndio tulikuwa na mali chance. Tulikuwa tunaenda kwa kanisa, tumeikamata sasa vile ni parti politike, vile tulikuwa na MPR Manyonga na kanisa leo ni Manyonga. Tulikuwa tunatoka hapo na tunaenda tena na kuwafumu. Tunaleta na protection tunaweza toka kwa kumu. Basi sasa kwa tena na kuwafumu. Nyie mko na neema. Mmempata Yesu. Huyu mwenye aliitika kusulubiwa, akaitika kukufa, kifo mkaputi, kifo cha haya. Ndogo sana ulimi inaacha inakutenga mbali na Mungu. Hauna ulimi ya kupatia wengine ngome. Hauna ulimi ya kuongoza wengine. Mtu akasema ya baya unapokea hayo unaongeza. Yes. Njoo nilikuwa naambia baba. Ulimi ni kukunya pombe, haiko kukunya pombe, ndio mwanasa. Haiko kuiba, haiko msharada. Mekana tu kama ulimi kejoko nako. Ile maneno kama unachafuka roho wengine. Ile maneno yako unasema achia kabisa. Ile ndio nafanya.
Yesu akafufuka maisha yako tena. Iko naenda inaendelea. Tukasema yeye ane Mungu atafungula milango. Ndiyo. Mungu atafungula milango. Atafungulia banani? Banani? Mwana iko naanza na inaisha, akiona mlango yenye nafunguka. Juu ya ulimi tu. Juu ya mdomo. Mdomo ni silaha bila kabambi yenye inaharibisha na inaangamiza. Tuko tunaendelea. Tunakula bonane, tunaendelea. Tunafika na kusa. Tunalakia sifa 14, tunapokea Roho Mtakatifu. Maisha yangu ya kiroho, kwele mape yote ya hii wakati tuko tunaenda inakufikisha wapi? Itakufikisha wapi? Tunaona hapa kama wenze balikesha balikesha pale na wanakia pale paka ndoa woga paka ndoa mashaka paka simama pale. Kuna makaburi ulikuwa na soda mabuduki, kulikuwa giza, kuna kwaka mizigo, lakini bakasema shie na Yesu, shie na Yesu. Banamwambia tu neno kidogo, wende naingia kwenye kanisa. Ile kanisa. Pale unaanza kurudisha mkono nyuma. Unajua juu ya nini Mungu alipenda ukusanyike hapa? Mbona makanisa yanayama? Juu ya nini Mungu alipenda ukusanyike hapa? Juu ya nini kwa kuacha mwezi mmoja, miezi 2, miezi 3? Juu ya nini Mungu anakuacha hapa? Mungu anakuacha hapa, vumilia, ikana, piganisha, omba, sikia neno la Mungu, lipate nafasi ndani ya maisha yako ibadilike. Juu maisha yako itabadilika, utaona ufufuo wa Yesu Kristo. Yesu atembeleke mtu mjanja. Yesu atembeleke mtu wa kujibibi. Yesu atembeleke mtu wa kujifandisha. Yesu amweke rafiki wa mtu mwenye ana faida na wengine. Hataweza kitu. Tunaenda kwa Yohana 2. Bana tuambia Maria akabakia pale. Pale na mbele na kishautia. Maria akabakia pale. Utaona malaika aye. Ibada ya asubuhi ya ukake. Ibada ya jioni ya ukake. Unangoya tu pia siku ya Mungu. Benzado ho banatiaga asubuhi. Banakuya jioni. Biko banachukulia. Kama mkulata sema nini? Nitasimama kwenye mudara. Nione ile atakalo nitenda. Uko tupai. Magharibi uko tupai. Njoo Mungu malaika. Siku wewe unasakuliza shida yako nini? Magumu yako nini? Probleme yako nini? Nini njoo ya kuleta hapa? Haya ngine hautaki. Hautaki pia kuchungulia. Kaburi iko wazi. Inanoma upige hatua, vumilia pale, pakustoka matoka. Wako pale. Kadiri utakuwa uko pale, malaika wa Bwana utakufa. Baba uliye unaendelea.